आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर पुलिसना नमदना मुनखिबा अमदि हुरानखिबा गारिसिंग फागतबगी थबक लेपतना चथरी गारी 13 फागतपा ngamle वर्ल्ड आर्ट डे गम मरी लेनना मणिपुरदा ngasi तोंगान तोंगानबा थौरम कया पांगथोकनदुना निमित असि पालन तौनरी राज्य सरकार हयंग पांगथोकदौरिबा खोंजोम देगी दमक सेम साबा पुनमक लोइरे पालन थौरम असि राज्यपाल हौदोकनी अमसुंग नमिनिनी की खोंगथोता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की दमक ngasi अयुक भारत थादोखरे मणिपुर पुलिसना नमदुना मुनखिबा अमदि हुरानखिबा गारिसिंग फागतबगी खोंथांग अमा ओइना नोंमाइजिंग निमित्ता गारी 13 फागतपा ngamle मसिदसु नतना मणिपुर पुलिस की कांगपुना चथबा अखनबा गारी की ड्राइव ता पुन्ना गारी 53 तगी तिनतेट ग्लासिंग लोकथोकरे हाइरि मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम ना थोकपा चेरोल अमदा हाइ राज्य सिगी तोंगान तोंगान बा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगपुना थीबा हुंबगी थबक लेपतना चथरी ngarang इम्फाल ईस्ट अमदि टेक्नोपॉल जिला दा चथखिबा ऑपरेशन दा बॉम्ब यावना यामनबा खुसुखलाई क्या फागतपा ngamखि अमरमदा मणिपुर पुलिसना ngarang प्रीपाक प्रोगी मियोई अहुम खुलाई का कोनना इम्फाल ईस्ट जिला की सगोलमान पुलिस स्टेशन कोनबा nga खपात एडवेंचर खारोकदगी फारे लोइनना प्रीपाक की मियोई अमसु इम्फाल ईस्ट जिला की लमलाई पुलिस स्टेशन कोनबा सवोमबुंग थोंखोंग अवांग लेकाइदगी फारे हाइरि जेरोल असिना मखा ताना हाई नेशनल हाईवे सिंगदा गाड़ी चथोक चचिन तौबदा अयेत अपन थोकदनबगी दमक सिक्योरिटी फोर्स की कांगबुना अकनबा सेक्शुअल थौरांग लौखली सेक्शुअल थौरांग असिगी मरक्ता ngarang नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबिदा पोचै पुबा गाड़ी 313 अमदी नेशनल हाईवे नंबर 37 इम्फाल जिरीबाम लंबिदा पोचै पुबा गाड़ी 135 इम्फाल तमना चंगलखरे एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज विभाग की लमजिंग मखादा एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया मणिपुर चैप्टर एडिटर्स गिल मणिपुर आमजू मणिपुर एडवेंचर एंड माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन अमसुंग रिवर बैंक सोसाइटी मणिपुर सिंदना ngasi साइक्लोथोन अमा पांगथोखरे थौरम असी मालेंगी ओइना पांगथोकनरिबा वर्ल्ड आर्ट डे थौरंगा मरी लेनना पांगथोकपनी अखोई की शक्ति अखोई की ग्रह हाइब हिरमदा पांगथोकलिबा पालन थौरम असी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम कयादसु पाकचन्ना पांगथोकनरी निमित असिगा मरी लेनना पांगथोकिबा किलोमीटर 12 सांगबा साइक्लोथोन अदु इम्फाल की ऐतिहासिक ओइरबा कंगला की नोंगचुप थंगबा गेटगी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिन्हाना लमथाखिबनी अदुगा इम्फाल ईस्ट की पोरोंपाता लैबा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिस कॉम्प्लेक्स लोइसन की थौरंगा मरी लेनना वांगांगबदा श्री ए.के. सिन्हाना हाई And as far as Manipur is concerned, we have done quite a bit in terms of environment. For example, Jenims, we have done the solarization. We have also set up a climate resilient eco village in Lungharuk Rule. We have done state climate change cell here in Manipur. Also, we have provided e-mobility for 65 numbers of e-autos. We have also installed 37 automated weather stations in all districts, and also we have started state level media fellowship on climate change reporting to 10 media fellows since 2018. So we are doing quite a bit, and in future also we are doing, but it's everybody's effort that counts if we really want to save our environment and we really want to save Manipur for our posterity. अमरोमदा चांदेल फॉरेस्ट डिविजन असुंगासी पालन थौरम असी जिला असिगी जफो अपर प्राइमरी स्कूल दा पांगथोकी थौरम अदुदा चांदेल गी DFO डॉक्टर एन मुनाल मैतै अमदे स्कूल असिगी हेडमास्टर सोंगसिर निकोदिम मोनसांग सरुक याकी पालन थौरम असिगी सरुक अमोइना स्कूल असिगी अकोइबदा उजारा थाखिबगा लोइनना लमतु सेंगदोकी हाइरि इंकुमजा लिसिंग चनिपान मरफुदा माथोगी एप्रिल कुलुमदेदा खोंजोम लांदा मरैबाकी दमक थवाई कटखरबा अथौबसिंगी मफमदे इकाय खुमनबा उतबा थौरम खोंजोम दे हयंग पांगथोकनबगी दमक सेम सापा पुनमक लोइरे राज्य सरकारना सिंदोना थवाल जिलागी खेबसिंगदा पांगथोकदबा पालन थौरम अदु मणिपुरगी राज्यपाल अजय कुमार बालाना हौदोकनी थौरम अदुदा राज्यगी चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंहसु सरुक यागनी राज्य की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की डायरेक्टर इन थोप चेरोल अमद हाई पालन थौरम असी मणिपुर स्टेट कला एकाडमी की आर्टिस्टसिंगना संकृतन पांगथोकतुना हौदोकनी तुंगदा राज्यपाल न लुचिंगदुना खोंजोम वार्ड मेमोरियल अमदी पौना ब्रजबासी की मितमदा लैकतुना इकाय खुमनबो उटकनी अमदी खोंजोम तुरेल तर्पण कटकनी चेरोल असिना मखातान हाई पालन थौरम असिगा मरी लेनना रूमहॉल थिएटर न खोंजोम लान हाइबा ड्रामा अमा उटकनी अमदी अतै नाट के जगोई इसै कयासु पांगथोकनी पालन थौरम असिगी दमक राज्य की ट्रांसपोर्ट विभाग
Bibhagna Imphaldagi Khongjonggi Khebaching Phauba Chengadaba busing Miyamgidamak Thorang Tawduna Thamle busing asi Imphal Manipur State Transport Complex Koirengai Singmairong Porompat Tera Bazar Ramlal Paul Higher Secondary School Amadi Directorate of Art and Culture Dagi Ayupung Taruk Makai Sabsana Lamthagani Amoronda GAD Welfare Section Nasu Raija Sigi Lairiba Administrative Secretary Singamadi AOD Singna Sarkar Official Amadi Staff Singna Palan Thoram Asi Sungsoi Soidana Saruk Yanaba Poktak Pikre Makoi Gidamak Transport Bibhagna Thorang Toku Busing Hanba Manipur Rifleski Parade Ground Dagi Ayupung Taruk Makai Sabsana Lamthagani Hairi Saita Thokpang Lupna Chinduna Malengi Larik Numit Ngasi Imphal Major Kulda Leba Manipur Press Club Ta Pangtokani Thoramadu Joint Chief Electoral Officer Ramananda Nomai Kapam Amadi Manipur Legislative Assembly Gi Joint Director Bimor Lamba Mayum Saruk Yagani Pope Francis Lake Dabada Lebak Asina Awaba Pondoli Griha Mantalogi Joint Secretary na Thokpa Cherol Amada Hai Lebak Asida Nimit Humni Subna Awaba Pondok Poina Jati Piral Tangkai Sing Tabagaloina Sarkar Go Ibaharau Kumai Amata Pangtole Hairi Med Department Hairi Arunachal Pradesh Assam Amasung Meghalaya Mafam Kayada Ngasi Anganba da Nong Chugani Manipur Nagaland Mizoram Tripura Orissa Andhra Pradesh ki Samudra Khongbal Yanam Rayalaseema amasung Karnataka lakiba numit nini humni asida akhak arauga loinana akanba nungse chitkani hairi tabiriba pau asi Akashvani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hai English ani taramapal da Strategic Partnership Council semkibadagi Bharat amasung Saudi Arabia gi mari hena sesilhanba ngamlagani Saudi Arabia gi numit ini gi khongchat mangoinana phongdokibda Pradhan Mantri hai Saudi Arabia hai balebak asi thajaba yaba amadi punna chatminaba yaba lebak amani lebak ani asigi marakta lalon itiki lamda hena khumang chawchinba ngamle malengi oina thengnariba samasasing asigi marakta lebak ani na selthum amadi lalon itiki lamda hena khumang chawchinba ngamba haibasi chawthok chaningai ni Saudi Arabia gi damak Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi ayuk Bharat thadokibani Gृह मंत्री अमित शाह ngasi New Delhi gi NASC complex da pangthokadaba Save Art Conclave haudoklagani Thoramadu Malem Sinba Thungna pangthoknariba World Art Day Thoranga mari lenana pangthokpani Conclave asigi nunggi oiba pandamdi malengi oina honglakliba ing asagi phibam asida sel thungi lamda wa pambi na loriba thodang asi miyamda khanganba aduni Thoramadugi saruk ama oina kendagi road transport and highways mantri Nitin Gadkari amadi environment mantri Bhupendra Yadav na tongan ba session singda wa ngangani lebak asigi tongan ba mafam singdagi lakpa delegate lising ama saniromna saruk yagadaba conclave aduda climate action amadi green innovation da awonba purakiba saknaidaba miyoi 15 da India Sustainability Award lising ani kunmanga pidin ikai khonabasu utkani Bharat Lanmingi Surya Kiran Tinna ngasidagi Patna da aerobatic air show hokre namin ini chupna pangthokadaba air show asida IAF Surya Kiran aircraft na Ganga Turel gi mathakta ayung pung 10 dagi 13 phawba ningthidaba show utke Padma Vibhushan amadi Padma Shri phangadaba singi minglak lakadoriba chahi English ingani kuntargi Ganatantra Divas palan thoram Namita Lautok Lagani Hairi. Manasing Asigi the Matic Sabi Musin and Makogi nomination deputy commissioner Singda, Sai Asigi Jun Kun Pawi Manunda, Tazilak Nava Kangali. IPL T20 cricket king around Kolkata Eden Garden the Sanaba Hokiba Mess Kolkata Night Riders na Toynabagi Damag Ran Jama Mapudrama and Lower Tari Hana betting Tokiba Gujarat Titans na Apibo over Kunda wicket Ahum Turaga Ran Sama Mapudrani Pan Loki Aroiba the Maruiba Pau Amo Manipur police na namdana munkiba mati huran kiba garising pagat pagi thabak leptana chathari kari tara taruk pagat pangamle World Art Day ga mari lenana Manipur da ngasi tongan ba thorong kya pangthokna dana namit asi palan tongnari Raja Sarkar hayang pangthokadoriba khongjom de gi damak sem saba punamak loire palan thoram asi Rajapal na hodokani amasung naminini gi khongchata Pradhan Mantri Narendra Modi Saudi Arabia gi damak ngasi ayuk Bharat thadokre pauloi jare